Jotono no kulung pa ani channel lo angkai no ro ani channel lo ketal angkai subscribe khai di ani channel no te share khai di ang no rong ni bagoi kwbangma job advertisement te online information related video sanamo angkai nai phai di nai laino tabuk angkai tamo Ramthakur College o Badarghat Agartala o working interview guest lecturer long ni bagai telangjak tongo Ramthakur College o jaga angkai 27 December oro ngai 2021 at 11 am ong nai guest lecturer ni bagai oro academic year sajaka 2021 to 22 up to 10 June jora se nai obo o je guest lecturer June 10 tarik ni June 10 tarik jorang nai 2022 angkai oro sajaka 90 class khlaijak mano maximum 90 class khlaijak mano gatai per class norok 45 minutes ke class ma khainai tai 400 rupees manai per class o angkai norok je candidate interest tongnai oro thangdi 27 tarik o thangdi 11 ta o Ramthakur College o angkai noni je documents tongbai mani tlang di photo tlang di marksheet rok tlang di angkai tlangai apunai norok thang dia jaga o jotono ni document joto tongmani angka o jaga sajaka nai di subject angka 1 guest lecture 4 amuk kaisa subject ni bagai masa guest lecture talangjak tongo oro nai di tamtamo nung commerce khlaijak tei commerce MA commerce MA khlaijak tongkai political science MA khlaijak tongkai tei education history tei bengali bon norok tomung no master degree khlaijak tongkhang kangkai norok apply khlai di noni documents lang di norok thangdi 27 tarik 11 ta o Ramthakur College Badarghat oro naidi ko tam ni bagai teman-teman subject ni bagai telangjak tong commerce political science education history tai bengali angkai omo amsung no tinin bagai amsung no kha ani channel norok ketal angkai subscribe khai di share khai di angkai tinin bagai amsung no jotono na hambai